Aduh, ku hareudang ieu. Mandi bae kitu kacainya ngalun. Kus nama seger ieu mandi mah. Yang mandi bae lah kaca lah. Ngalun aing. Sami, yung lain itu dak. Oo, kebeneran. Ayo langsung yun. Mandi aja. Mandi lah, aing. Di kamari kan mandi. Wow. Buka dah, weh. Saya orang pengen kecai, juga naya. Oh, Tumben. Mandi is burang kieu. Atuh gua aing hareudang, aing mandi ge. Biasa sebarang gawe aing. Ngame tai. Banget kos lamak baseuh kieu. Bisa kita mandi juga kada. Oh ka power. Emang lamun aing mandi kudu bebe jaga sia. Slow atuh slow. Canda doang tah mah. Amuk bege aja. Leungit ieu Aing disebut lamak baseuh, disebut kadal. Sakieu beungeut aing ganteng na kus Toming se. Toming su. Oh, kajuleun ku sia tah. Wor, bau aing semut sih. lek. Ah, kebenaran tuh. Si Yayan ini si, ya, kami om. Oh, itu budak duaan. Jadi mau seru kita debat. Oh, kan? Ayo lah. Itu budak. Lain sia mau ngomong kos nu boga duit bae. Nah, segala di Enan ya? kanan duitkeun bae. Ya, nanda ya. Beneran sedih dia. Debat Beneran lah. sadar ya? Ya, menurut teh panjangan sia. Tah sia di tarangan tadi. Tangan meureun ku mas sia beri duit. Enan tadi, enan. Iya. Dari rezeki itu ini. Lain mandi burang-burang ya. Maksudna ngaheurinan Aku aing mandi beurang sia mah di ledek ya ku si Pau. Bener kan ngora mah. Atuh henteu aing disebut lamak baseuh disebut kada. Manehna ge kurang patut kos. emang bener lek ya. Oh, Pak, ka power sia. yan hayu ih. Tuh di tangan sia. Aing mandi heula ih jareud Sini dah. mandi. Iya. Cenggol lo, ceng. Supaya monyet gerak. Ayo dia lo, ceng. Cenggol lo, ceng. Oh, cenggol rebo. Cenggol lo, ceng. Cenggol lo, ceng. Tungguan aing. Aing heula mane. Aing heula ih. Mantap Cai debat, leutik. debat. Iya, dia begitu goreng Main lah, taruhan, sia. Pak. Penerima aing heula. Taruhan. Kan yang menang. Ditungguan. Ceng. Mantap aing. Oh, salah situ lah, aing ngelian lah. Aing ka durian bae ieu mah. Kan yang menang ya. Oh, Aing seru ya. terus aing ngabelaan ngajingjing sendal ya, anyar-anyar ge aing. Ada tudung sia. Aing ke durian sih di dia. Silakan semua. Oh, geus. Oh lah. Bangsing. Mandi itu sih lah. Amur. Aing mandi ke durian aing mah. Sempitan guys ya. Itu yuk. Bangsing bang. Aing suruh segala. Jasa nak. Ini mau kukiru aing mah. Woi, mah ya. Ayo yang nganter dong, kita. Baik sia. Ayo. Oh ja bau tai kebo aing mah. Ayo. Antar bae segede bae udah. Mai merenal baksa di itu mah. Oh, Bangsing lah. Kamiun. Mana sama kalian nyerukan gitu. Iya, lain bantuan aja. kan tadi aing nonton dan seru. Wah, tinggal. Nah, lesa. Kita dengan taruhan sih ya. Jalan. Panas ya? Oh, ini panas. IPS ya. Gawe lagi. Kawa, ayam wah ini betul. Kedaran sih. Ada kan sepandangan ya. Beneran like berang-berang kieu ya. Pokoknya. Aduh, jadi nempo situasi lah orang situasi. Aman. Apa? Ya, Aman.
Kau nama hiji teu bagian be. Iya like kebagian. Rajin nih kebagian gitu. Balik kayu, mandi ke panaskan ayo. Aduh, telat 0,975 detik eta lek. Oh. Sia sih lila teh. Sia itu. Malu saya tuh. Itu lah, jak panas. Saya lah. Ya, iya Pak. Panaskan ya. Ah, jadi dia aman ya aing mandi. Itu masih paus aing lah. Patut ke mana? Aing ledek disebut amak baseuh aing si pauk. Aing mandi lagi dia. Aduh. Segar ya mas namanya mandi ya. Aing. Dat. Ampun aing mah celana ge aing kumaha aing dibalikin anu kieu ya. Bakal belang kieu carana, masyaallah dak. Gomblo aing mah. Selamat turun aing. Gimana aing mandi? Ranjang aing diganggu bae aing ku jelema goreng patut tas pauk. Ya aing lah. Beneran saya dak. Ai si Samion tuh di situ. Mana? Ah, ke mandi. Bener. Hah? Ayo, Sini mah. tangan. Tangan. Ini mah mau aing mah aing di bae. Di bae. Oh, aing. Capek. Iya lah ya. Oh, kira-kira. Segar. Mandi mas segar. Terasa dunia milik saya berdua. Awas, keluar awas. Oh, Samion itu ke mandi. Oh, oke. Aing bukan juga. Bukan juga. Bukan mah. Orang cokot itu lah tuh. Mana? Kak bena bae lah, cokot. Tunggu saya. Dia. Ini instruksi aing ya. Hiji, 2, 3. Terus. Ah, ngesan aing mah. Segar aing. Tuh. Capek mandi genya. Capek aing. Hei. Bocah enggak mandi lu aing. Mana baju aing nak? Aduh, apa aku baru udah gitu aing dah. Itu dengan dia. Aku baru nak aing pun gua aing arahan. Aduh, gimana ya? Minta tolong ke saya. Aduh, ini berdiri sih. Oh, ngapain lah? Aduh, tak kerabe lagi, gimana lagi? Samion, cak naon? Iya, gua acara dulu ya. Baju itu di mana gitu? Gini dia tak aing aduh. Kemana sih? Geus poin kieu bae. Coba Coba. tolong aing. Kayak. Hai. Ku ieu bae sang geus atur bang. Astagfirullahaladzim. Kira-kira ada lagi begitu. Atuh asal jeung ieu doang kieu. Aduh. Kayak nana tuh dia. Aduh, ada gedean bae aduh. Terus, mati terus. Kuat yo. Samion. Ya janda bolong. Ente janda bolong geus ya. Yang penting
Bolong ke tempat jandang ke? Aduh aing mah. Aing orang yang lawan doang kan lewat. Wah, terus kira lah. Aduh aing. Anu saya ke dipisah di kondisi ada. Aduh aing udah kaya. Saya tak doang itu ya. Iya aing aduh.